Ngai ke blai pi sa jisien pat ha ke kerteng ke betiang tam ke song trai Jesu Christ. Te ke long ke jing kemen sa jisien pat bagi nyo ben pusan na ke ketien ke song blai. Pat ha ke por ngan puli na ke ketien ke song blai ke pila ben shem na ke stish ke nong rom ke nong ke besau ke dekat ke bekendai. Ke ketien ke bong te kam tam shibon haba menta la pen kesan ngi da ke snam ke jong u. On pen em ngi dau na ke ta ke jing pitar ublay. Ke Bible gitu sepang ke jingpen kesan ke baleng bagas nama Yesus Kristus. Ke Bible kau menta mendai mensua ndre menta. Nampak hadian bagi lapdian itu trai Yesus Kristus. Kata ke kelemat ke bangiyo ya ke jingpen kesan. Kini ke kentian pen kesan ke bamut apen benar hakmat jong ke beneng. Pangilong kibahok, pangilong kibajanai akmat jong blai. Tegri kentian penkesan ke bamut, dan syuk ke jing penram. Kentian penkesan ke bamut, dan syuk kenu ke jing persya. Tega Bible ke ong bagani ke jing penkesan, nak kebentar jongihi, kedai hadian bangilangit hau Yesus Kristus. Abangila pediang yu Yesus Kristus kemenong penem. Kesnam ke jong Yesus Kristus kalau penkesan ini. Tadini tagadaw ngidan kamban sngok kemen. Ngidan kamban sngongo. Namar ke jing penkesan ling bagas nam ke bakentang. Kesnam ke bakhoy. Ke Yesus Kristus pen mi halo jong ke dim pena. Banang ta sisyo ke tin ke jong blai kong. On pedem ngi. Dau ke bemo dau Yesus Kristus. Naga taga jing bitar ublay. Kenapa ke pop ke wanra ia ke jing penram. Ke pop ke wanra ia ke jing tem. Pat ke jing tem ke penlong ia ke jing bitar ke jong ublay. Bukan wan hiar ha ke jing em ke jong iki berio. Ringi aingo yu ublay baik ni ke jing bitar ke jong ublay baro. Kalau hablut hau Kris Jesu ha ke por ba uba iki pop ke jong abat jong pian lo jong ke ding penah. Tadini tagadaw ni kasi umenta ken mawi ni gawai ke baningkong pilong ke balapen kesan lembagas namu jong Yesus Kristus. Ke baar ke jing bitar ke jong blai baro na ke benta ki pop ke jong abat jong pi. Kila kutno ha ke klemat mangila sya ia ke snam ke jong Yesus Kristus kan pen kuwa jengi. Nambar ke jing bitar na ke benta ke pop kala ada hablut ha ke jing sya ke jong Kristus halo jong ke ding pena. Te baro ke jing sya ke jong Kristus halo jong ke ding pena. Kade ke jing bitar namar ke pop ke bamanga bat mapi bat baro ke beri ke pertai kila lea. Pakani ke jing bitar ke badai ban hab hanga badapi kala hab hau Kristus. Ke jing bitar ke pangidai ban mat ke kata ke jing kordet yang ringi aingo yu blai u Yesus Kristus la sya na ke benta jongi. Ti hagri ke singi ke beningkong dongin sngauret, dongin pendam, syagata ke jing isnai ke jong blai, lembau Yesus Kristus. Kebaar dongin lekman, dongin sngongo, ya ke ke bau Yesus Kristus, ulale halo ke dim penana ke benta jongi. Pun sien ngem la pun song thuo ya ke ni. Nanongi pi ondang ila let no anak di ke pertai. Gin song thuo ya ke dor jongka. Namar ke dor, war ke bainong, jong ke pop, kalong ke jingyap ke babam jukut. Ublay umman baka wairu ka mensiam kan jat. Ublay umman baka wairu ka mensiam kan yap. Sya ke jingyap babam jukut. Tadenda ta kedaw ulapha yu Yesus Kristus. Kun bemarway jongu pan sya halo jong ke dim pena. Pan minta na ke benta jongi ki bela pediang yu trai. Dongin lekmen palingin penken mawe le de yakni ke jing iet ke bakrau ke jong blay. Na ke benta jong pipat ke bampat sim langit, ke bampat sim la pediang, ke bampat sim la sim ke senjamban pendam la di penret syak ke jing snai ke jong blai. Pila ban le menta. Pila ban pai syau blai kat bagalat karang play. Penret je la de syau nong penem. IT ke jing em ke jong pi, ban nget ha ke bor ke snam ke jong Jesu. Kadang ke bor ha ke snam ke jong Jesu. Bala fingek, lefi pediang dekat donut ke jompi baro. Penma dia ke jing
Thamai ke jing em. Bat ke jing pelai loit. Hakamat siam. Itu boleh ke jing sok unong lengkat bat pi ke ni kesengi baru ke wei. Bat hoi wanum kledru. Bleu ie je pi. Kum ba pilong. Amen.